Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Alus, ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, apatsak apakaadawan iti adal, nang runa kadagiti padak nga agay ayat. Luz Viminda ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan nak kumalatan iti Luz. May saak a single mom. Gapu iti kinarigat ti biyag, nagabrudak kat inbatik iti poder dagiti dadakkal ko ti anak ko. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Mami, iso ni Jerry, kaadalak. Jerry, iso ni Mami. Hello, Auntie Luz. Kamaudyanan na. Namammo kayong nakita kayo matlangan. Nakapimpintas kayo gayam iti personal. Ha? Pilyo kamot nga ubingan niya. Maala nakpailaang mo't abulaan. Saan kaya abul-bulaan, Auntie? Pudno ti ibagbagak. Isugaya man nakapimpintas mo't ni Glyza. Ngamin, imala ka na kayo. Anya? Siyempre mata, Jerry. Like mother, like daughter nga rod. Saan aya? Wana, husto kay tiday ta, Glyza. Ala, husto daytan, apanang paspasablog yu kanya. Umay kayo kit din, tag merienda tayo pa'y. Ituloy tayon to iya kusina ti ag-inistorya. Wow! Day takat yor uraya kanti. Ang ririring aminan na iti alagak. Anya? Malala. Mapantayong arodo ni iya kusina. Glyza, asino ti kinasarsarita mi ti cellphone mo idirabi Nagpatpat nagkayon sa mo ta nagsarsaritan. Huwag nga rod, Mami. Naimasan mi mat ngamin tinag-istorya. Asino ngamin day jay aya? Kasla, nagadu kayo mat nga agsasao. Facebook friends ko, Mami. Group call day jay. Iso ti awagan day ti samahan ng mga Biskayano. Anya? Ay sos, amangan mo't na makadistorbo day tay ti panagadal mo anak ko. Saan, Mami? Matultulungan dakpay kit di kadagiti projects ko, Kinapudno na. Ni Jerry tinangisali kanyak iti dayjay a group. Ay. Kita amangan mo't no dagiti grupo ti scammer. Ay, saan ka unay ngagtaltalag anak ko? Nang runa kat saan mo mo't idang am mo? Wan ka di, Mami. Awan ti rumbang apagdanagan niyo. Ipasigurado ka na kayo nasisingpat dagi jay. Ken maysa, adamat ni Jerry. Amok adi na ipalubos alok kundak dagi jay at tao. Mas daawak laeng ken ka anak ko. Anya ti pagsidaawan niyo, Mami? Apay, amom ka di unayin day jay at Jerry. Takas ta unay mo, ti pa nagtalak mo ken kwa na. Wen, Mami. Amamong ko ni Jerry, manipod dapan na, nga aghinggay ti ulo na. Anya? Wen, Mami. Bayan nyo, ibagak kan kwa na takanayunan na ti umay dito'y balay. Kabayatan anak kabakasyon kayo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo yung mat iti husto ni Jerry.
Kaya't mo asawan, ulila ka na demang baro. Wanante, awan mat namnama karagiti kakabagyan may iji probinsya. Iso ang nagdesisyon ng pasyudad, tapno umay ko birugan tigasat ko dito eh. Kaya't kung amin di makaturpos iti panagadal ko, isa nag-working student ak. Adumot din ati sinirreg ko a part-time job, tapno adala ang pagbayan ko iti tuition, kan daduma pa ka sa pulak. Ay katawan ha. Anos kan gagatlaang met ka ti kasapulan, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Agadal ka, ana imbag. Iti kasta, makagraduar ka, baro. Wanante, uray ka sanupay ti kinarigat ti biyag, talagang ikarigatak ti agadal. Iti kasta, makaturpusak. Wana, awan to ti sabali ang mairanod iti dayta, no di sikal motlaeng amis mo. Bayam, tano addan to nawadwad ang maipawit ko kan ni Glyza, ibagak ta ibingayan na kantumat. Uray, sang kapasitlaan. Isupay ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Ay, sana nante. Nakababain mo't Amok matirigat yo iti abroad. May naynayo nakpay kadingik kanyo iti allowance. Sana nante. No para kanya, awan parikot iti dayta, barok. Basta lakit di adda ay kamang tidak. Malaksid awan at talaga, awan mo. Pumadali man gaya man, ti panagsublime dyan, abroad anak kao. Ay, awan nga ron tatang. Nagbiit ti aldaw. Wen nga ron kaslaawan pa yung makabulan manipod na gawid ka. Awan nga ron tatang. Ay ket at atidugam ton ati ipakadam a bakasyon mauhinton sumaron nga agawid ka. Awan tuman nga agpaiso tatang, tani. Adayumot kurang ti makabulan na bakasyon kon. Nakunamon anak ko. Ay kat, anusan nyo manen tani, ibatik manen ti anak ko kada kayo kan ni nanang, tang. Awan parikot, iti dayta. Rebang na lang ba't nga agnaid kada kami, gaputa apo kumikat nga ron ni Glyza. Kanayon yun to kuma palagipan tatang. Nang runa iti grupo ang nakisalyan na. Ang mga maibarkada dan tuki de. Di yu kumaunay palubusan arumrumwar nang runa iti rabi eh. Wen, awan rumbang apagdanagam iti anak mo, Los. Nanakam ni Glyza. Patsek, asanto nga garamit iti saan anasaya at jay apo ko. Naimpag nga oras mo, Auntie Los. Si kamot gayam, Jerry. Oh, nakapasyar ka mat. Ay, umunod ka pa ya, baro. Agyaman na kante. Hala, umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na kamanin, Auntie. Ay, mabit lang taayabak ni Glyza. Ada ngamin iti silid na ka. Kwa, saanan? Kinapudno na sika ti gagarak. Ha? Siyak ti gagaram ko nam, Jerry? Wan? Ni. Iti anyaga po. Kahit ko asawan, ada ka di ibagam kanya? Tapay ako na masya, ti gagaram? Naibaga nga ni Glyza. Nga agsublikan ni Jay Hong Kong iti mabiit. Awen nga rod. Kasla kaano laeng ang nagawid ak. Ang amita, nalpasan ti makabulan na bakasyon ko. Kailiw kan tulakit di. Nang runo ti kastoy panagsarsarita ta. Kastamat ten, nagiti ipaspasangom amakmakan tunggal umayak dito balayo. Ha? Sapay ko ma. Tagtultuloy lat ti kastoy alinlangan ta. Uray agsublikan iti abroad. Oh, Jerry! Anda ka matgayam? Ay, nasaya at mo. Tarimwar ka mo't lang iti silid mo, anak ko. Wala, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Jerry, wen? Mapanak pa iti kusina. Ang mga numaksat tilot-luto. Sige, Mami. Barok, panawan kayo pa dito salas, wen? Sige, Auntie. Oh, nakapasyar ka man. Ada ka di manan iawis mo. Awan, Glyza.
Imayak lang pimasyar. Awagan man kat biti tropa. Tagi-istorya tayo. Ay, napo. Pasado alas 5 gaya man, iti agsapa. Ay, napo. Bumangon ako na. Iti kasta makaluto ak anasapa. Sigurado, masapa man ang ti amo kasumrag iti opisina. Ay, napo. At the message ko, basaag man pa. Lemot Cherry. Good morning, Luz. Naglukon da ito nga ubing. Bir-bir nga san nakmulatan. Uy, no? Nalipatan na laeng. Akinabilan iti auntie. Replyak man. Oh, good morning to Barok. Nasa pakamot anak kariing. Aday ta. Naisen kon. Ay, mapana ko ni Jay kusina. Nag-reply mo ta, Dagos. When ag-review ak ngamin habang agkap-kape si Kangay. Madamdaman ton a replyak da ito eh. Agtrabaho akpay. Narigat, mga no agunget ti amok no maladawak nagluto. Nakapagsarita kayo kadain ka ni Mame, apaw? Wen, Lolo? Kahit kumusta mo't ngay ka no, Jay Inam? Kumusta ti kasasaan na ijay Hong Kong? Okay ka no lang, mat, Lolo. Ado ka naman ang tinaorno nga intod ti amo na. Ipawit nanto ka numanan inton day off na. Ay na, nagsayatan ngay no kasta. Imbaglangan ata nasingpat tinatumpungan na nga amaw. Wen nga rod, Lolo? Isasi ka apaw, igaid mo ti agadal, wain. Iti kasta, makaturpos ka. Tapnuwadan tumad pakakit-kitaan jay inam iti rigrigat, kanun sakripisyo na ijay abroad. Wen ka di, Lolo. Danag yun aya. Talaga mat nga igagaid ko ti agadal. Kas makita yumat, nangangato dagiti grado. Wan mat kindi Ala, itultuloy mo nga rod kumaday ta, aging nga agturpos ka, wain. Wen ka di, Lolo. Don't worry. Oh, hello, Jerry. Nakaawag ka man. Una, tadi mo mat-replyan nagti-message ko ken ka. Ah? Ay, kwa. Ay, pasensya kan barukwan. Medyo busy ak ngamin. Ado ti matrabaho ita dito'y balay ti amok. Ada ngamin bisita da. Iso anas kan nga asikaswa da. Makumikom ka lang nga tangagpaiso iti trabaho mo, no? Liklikan na. Ha? Ni? Iti anak ko mangay agapuan liklikan ka. Los, podno ti bagbagak. Agayatak ken ka. Patyan na kumamay. Tsak nga rodan amo no niya ti aramidan. Ngamin, siga ka na yung tilinaw ti panunod ko. Jerry, kataw-tawa namlaang ti anak ko. Iso nga, arig na kat anak kamaten. Mangbiro ka langan iti sabali a babae, apangibaw ingam iti ayat mo. Tai, kataw-tawa nam. Ta iso ti maibagay kan ka. Sana kas kanyak abakbakitanan. Tsak to aramidan da ita. Gaputas si kalang ti babae na kariknak iti kasto ilos. Jerry! Sa anak mat kat di nga gapapura. Amok ang masusuro naktumat lang nga ayat eh. Kat urayak da ita akan ito. Tsak to mauma amang ibagbaga itinapudno apan nagayat ko ken ka, Luz. Jerry!
Naranyag ti rupam ita, Jerry. Madlaw naragsak ka. Ha? Ay, siyempre amom ka din o apay? Amogon. Kasangay mo ita, saan ka di? Why? Saan lang rita? Anya pa'y. Pugtom Ibagamon di na kung pagpanunutan pa'y. Inaklon na kung ti babae asam sa bungag. Oh? Ay, congrats ang aron. Kamaudyanan na, adan girlfriend mo. Wan, Glyza. Kastao na yaragsak ko. Ngamin, iti mismo pa kasangay ko ti panangaklon na kanyak. Wow! Sana all. Yam among tumamat kanyak ti girlfriend mo? Wana. Yam amok to kan ka, Glyza. Hello, babe. Naawat mo ka din timpawid kong allowance mo? Wan, babe. Kat agyaman na ka? Awanan yaman na, babe. Amumat ngay ayaten ka unay-unay. Kat ikarik nga ramidag amin akabailak. Tapno matulungan ka iti panagadal mo. Mababailak nga rodan kan ka, babe. Sikamot amin ang timang mangtad iti allowance ko. Agraman abang ti boarding house ko. Ay na, di mo panunutin dayta, babe. No adalakit di, ay kat mangtadak kunakmanan. Malaksid no awan talaga, di awan mo ti maitid ko. Managa pagyamyaman ako unay, babe. Ngamin, ibing-bingayan lakmutlat ta iti birok mo dita abroad. Inton sumarununton, tikid-kid dawam a motor, wan. Nangipaw itak mo't ngamin, iti balay, iti igatang da kadag iti masapsapul da. Kan nang tudak mo't ay, iti allowance ni Glyza. Wan, babe. Awan pare ko titi dayta. Urayak latan no kaano ang makaipaw it ka iti igatang ko iti motor ko. Wan, di ka agdanag. Ta, yurnungak dayta a motor. Itapay lang, nalausan ti panagyaman ko ken Carlos. Agyaman na kiti pan nakaawat nga ipapaay mo. Masapol ko ngamin unay ti motor. Usarek nga deliver. Isupay mo tayo ba't gadak para iti allowance ko. Wen ka di. Awan parikot iti dayta kunaklangaro den Cherry. Basta para ken ka, go! Manungal dawen nga awan na awat ko at text kan chat manipod ka ni Jerry. Nangam apay nga ta. Awagak ti messenger nangam. Jakmat maawagan. Saan nga reply ka dagiti chat kan text ko? Kanayon mo't anak ka offline. Damagag kumakiniglay sa angam. Sanan. Amangan numakadlaw tupay kit diti anak ko. Ay, urayag latan nga agchat. Amangan numakumikum laang iti pagadalan. Wenno kadagiti part-time job na. Hello, babe. Apay ngay tala nga sungbatam ti awag ko. Di mo replyan dagiti text kan chat ko ken ka. Apay, adda ka di parikot? Kwamin, Luz. Ibagam tapno tsak agpugpug to. Amom ka di madandanagan ak unay ken ka. Kung naklakit din noan niya tinapasamak mo. Luz. Apay, adda ka di parikot? Ibagam, bareng makatulong ak. Kwamin, kwa. Anya dayta. Ibagam Ita ka dipay nga agbain ka. Oh, come on, ibagamon, babe. Nakasagana ak adumngeg. Pakawanan na ko, ma. Ha? Ne, pakawanan kay ti anya, Jerry. Pakawanan na. Saan lang si kati girlfriend ko? Anya? Ada pa yung girlfriend ko dito Pilipinas. Kadyak makadiskarte amang sungbat ka raw iti awag mo. Gaputag kadwa kami iti sumagmamanungal daw. Anya? Ang di kagdanag. Tas saan ka matasinanan? Ituloy talat ta ti relasyon ta. Ngamin, ipatpatig kalat ta. Dua kayo nga ipatpatig ko.
Dua kayo nga ay ayatag, Luz. Anya nga, iti ko na ti anak tabakay. Makaawit ka di matlaang ito ng graduation ni Glyza. Ay na, saan ka nupay anak kapakada iti amo na lakay? Ay sus, sayang matano di na matindaran ti graduation ti anak ta. Bareng luadan to ka numayara na seminar ti amo na. Tapno makabakasyon mat iti uray duwala ang alawas. Kasta ti kunara. Wan lakay. Ay kahit sapay ko mga ron at kasta bakay. Wan na ako malakay. Sapay ko mata makabakasyon matlaang. Oray ag sublinto matla adagos. Kalpasan ti graduation ni Glyza. Ay na, kasla ka ano lang dahil di pagsinsinublatan ta nga awiran ni Glyza. Ita balasa nga. Aggraduar pa yan iti kolehyo ko na maalakay. Wan garod bakay. Ay na, talaga nagbit di panawan. Nagsakit, Jerry. Nagsakit, tinaramit mo kanyak. Sorry, Luz. Sorry talaga. Inananusat ti sakit. Uray amok nga dan sa bali ang girlfriend mo. Pinaupawitan ka lata. Tinultulungan ka aging gaanadanon ti graduation mo. Siyak tinaggasgasto si ti amin. Manipod selebrasyon, kas gift kan graduation cake, siyak amin. Gaputain ka rin nga ikan na kay ti oras. Kalpasan ti graduation mo. In ka rin nga agsarita ta. Gamawan mo't na uray ko, gaputa mas inununam mo ti girlfriend mo. Apay, Jerry. Apay a pinangnamnaman na. Gapu ka dita ubing da dya, Gemma, ngam iti siyak. Gapu ka dita maitid natin na inlasagan aragsak adyak maipaaiken ka. Kasta ka dila ang kalakati manglipat kanyak. Ha, Jerry? Luz, sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Ikarik. Manipo dita. Ikarigatan kan kaniti oras. Promise. Apa man na makasubli ka idihong ko. Kanayo nagtun ti umawag. Ag-text kan ag-chat kan ka. Sorry ka din, babe. Sorry. Adagayam message request ko. Ay, kitarag man. Ha? Gemma Sarmiento man. The girlfriend ni Jerry dito basaag man ti message na. Ang Jack i-accept. Hello, Auntie Luz. Pangaasim, taliklikamon tinobyok. Putdem kuman ti anyaman a relasyon nyo. Ngamin, saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Usaren na kalaeng para kadagiti na immaterialan a kasapulan na. Isu apang nga asim talipatemon ni Jerry. Unay na. Nagsakit. Anyangay nga ron. Basol ko matlaang.
Ngamin, hintad ko amin nakasabulan na. Uwen, basol ko ti amin. Basol ko matlang. Iso ama saksakita nakita. Oh, Jerry. Nakaawag ka mat. Ada ka di manen kasapulam? Ada ka di manen ikarim? Adi mo mat kabailan atong palan? Luz, sorry. Pakawanan na. Pakawanan manen? Makauma? Sorry, ngam putdan tanti relasyon ta. Namon ngaminan ni Gemma ti may papan kadata. Tsak kabala na mapukaw ni Gemma iti biyag ko. Isa pasensyakan no sikat ti sakripisyo. Agyaman na karagti amin na tulong mo kanyak. Kat kitawag alipatan na kon. Awanan ka itibain. Kalpasan dagiti sakripisyo para ken ka. Kastoy lang ti aramidom kanyak. Manang daway ka, Jerry! Sorry, Luz. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawanak. Kat kidawag nga agtalinad kumaalimad ti may papan kanata nang runa ka ni Glyza. Oray na rigat, ikarikatan kalipatan. Kat sapay ko mata kasta kamat kanya, Luz. Talaga alipatan kan, Jerry! Manang daway ka! Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, patgan mi adumdumngag. Ti surat nga inta idrama ita, kat nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Jojo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan itinagan a Jojo. Adon tinanggagak dito'y programam a naidrama maipapan kan ayat. Kat pakaragsakak unay no mapili yumat nga idrama tuy surat ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Amom kadi, asika ti mang parparagsak iti lubong ko, Jojo. Sipod na danta iti relasyon. Makuna ka nakadasak man ang tinagragsak. Kunak nga minno kanibusana ng tilubong ko. Iti sininaanak ti mo na anobyok. Ang saan gayam? Naragsakak man. Tas sika tinagbali na gaya na ko. Awan ikarit ko ken ka. Amay sa aglang nga rob daman nalon. Emore no kasta, inayat naklata. Sana kinabak ng tipagrukudan ti panagayat ko, Jojo. Tinapatag. Ay ayatan nakmat iti napudno. Kas iti panagayat ko kan ka. Agyaman no kasta, Aisel. Amom, adamat madlaw ko kaninanang mo. Anya na ita, Aisel? Kasla, di na kaya taparakan ka. Ha? Saan mo napapansinan ni nanang? Kasadya talaga tugali na. Sana bale? Tas saan mo't ngayon suti ka din nam? Sakmat, saan ka din? Sa bagay matkit di tinapatag. Agin inayat ta, Jojo. Husto ka, Aisel. Oy, Jojo. Oh, mawi ka di man nana. Nadlaw ko kay kasla kursunada na kanisiling. Apay no armo mo, anak ko. Anya? Kasano ko mga arma? Katnobya ko na Aisel na lang. Ay, kasinaamon Day talaang ay. Anya ngay kumati maganap mo ka ni Aisel. Pada tayo mag nga agkarkaramot iti daga. Idintutan ni Silain. Adda mabalin na. Nangataw ti posisyon na iti bangkaw a pagtrab-trabahuan na. Oo, oray pa na. Adda nga rodan nobya. Iturundak pa lang matngagaram di sa bale. Ay, di ka man nagbalin amaag, Jojo. Anya ngay kuma, ti masakbayam iti dayjay nga Aisel. Armum ki din di Silain.
Ha? Nukunak nga armam. Armam! Sika mo laang ti agnamay nutong palam ti bagbagak. Ninamang mo. No kayat mo ang nasaya at kakanyak. Nagtungpal ka nga raw, iti kayat ka. No bilang tarong magnisilin. Kaya tinangatamay. Ay na, iso lang nga rodan ti mangipakpakita iti motibo kain ka. Di mo awisin na kapay, magatender kayaw iti partay. Anya ngay kumati kayat asawin day ta. Nagadudi ta ti mabalin na nga awisan. Agam, apay asikapay laeng ngay. Madlaw mo ta kursunada na kalaunay. Iso nga armo mo, nanakaw. Nanang. Basta armom ni silain. Ta iso ti kayat kaw, aparakin ka. Iso ti kayat ko nga agbalin, manugang. Nawatam. Nanang. Ay, di ka nagkadkaid. Pagsaya at ang mulang ti bagbaga, kunak manay. Agyaman nak, tapinatgam tikid daw ko. Akadwain nak nga aginom dito'y, Jojo. Kunak no di na kun patgan. Ngamin, pinagkid-kidan nakmat ngamin, idi inawis ka adumaray iti party. Kwasilin. Among gatin mo, apay pinatdak tikid daw mo ita. Apay, Jojo, ha? Gapata, agayata kong gan ka, Silin. Talaga? Amom ka di, nabayagan nga urayag nga ipagamday ta. Nukasta, kaya't nakadingat, Silin. Wan, kinapudno na. Nabayagan ako sunada ka. Ngam, kasanungay, kat adamot ngamin kayan ayat mo. Ay, kung sinina ako na, Isel, para kin ka, Silin. Abay so, Jojo. Wan, namiris ko mamin. Asi kagayam tayo ayatag. Sangkit nga ni Isel. Nukasta nga ron. Sinaamon ni Isel. Iti kasta, agbalin mo tin alegal ti relasyon ta. Kamaudyanan na. Makabalasak matlaangan kan ni Isel. Ha! Inagaw na kanyak idi ti pwesto kas first honor idi high school kami. Kasta unay sakit tinaka manariknak idi. Urian niya ti aramidag. Polos adjak maatiw. Siya kakanayon ti first honor idi elementary kami. Ngam iti nag high school kami. Inagaw na kanyak ti pwesto. Ha! Agbalaw tulangan enton sinaanan ni Jojo. Ngamin, siya ti pinili ni Jojo. Ay, Sel, anak. Umuna ako ni Jatalong. Ibalunan naktulangan. Wan tatang, sana bale, dandanin maluto to'y lutlutwag. Pasensya ka anak ko ha. Nuwaging gayta. Sa anak-anak ka urnong iti busbusim ko mga agadal. Mumay, anay lumlum tayo iti utang. Kapo iti panagpaagas day dinanang mo. Maawatan kayo matatang. Di kay kadiagdanag. Tanaawat kung ti sitwasyon tayo. Ay na, agyaman ak numaawata manakaw. Unay kayo lakit binaya tatang. Saan kumaday tati pagparikutan niyo? Ayos lang mat kanyak. Alagaruday nalakaw. Umuna ako ni Jatalong. Sumarunukan taon. Sige tatang, sumaruno ak matlang nga dagos. Imbagman ta nakapasyar ka, Jojo. Nabayag asan kan ngayong imay dito'y balay Masensya ka na, Isel. Imayak. Tanda ko man napatig nga ibagak. Anya day ta, Jojo? Kwa, Isel. Sabay ko ma, sa ngagsakit tinakam mo. Sabay ko ma, maawatan nak. Ha? Ne, apay nga minaya. Anya di ko na mga ibagam. Isel, kahit kunti makiwin na suwaskan ka. Anya? Ang apay.
Adda ka din naaramid ko abasol, Jojo. Awan na isang awan naman. Awan ti basol mo. Apay nga rod akayat mong ti makisina kanyak. Hindi anya aga po. Pasensya ka na. Atan sa bali nga ayatek. Anya. Nagdaras matan ti panangisukat mo kanyak, Jojo. Pakawanan na ko ma, Aisel. Nagbalinang lang nga lapudno iti marikriknak. Sino ti babae nga nangisukat am kanyak? Ni Silene. Anya. Ni Silene, a batch ko idi high school. Kasta ka di. Wan, at sapay ko matamawatan nak. Sorry talaga, Aisel. Apay ang naramid na ngayon sukat kan ko na. Apay, Jojo. Gapo tayo isuti na karik na kitipod na palagayat. Anya. Awanan kay tiba. Ang ano? Aisel, pakawanan na ko nga. Yung saan nagbali ito panunok ko. Ni Silene itante etek sana si ka. Alala, gusto na itan na panagsangsangit mo, anak ko. Sa narumbang asangitam na dya klase alalaki. Nagsakit, tatang. Nagsakit na panunutan na naglaka lang ti panangisina ni Jojo kanyak. Wanan ba'y na dya lalaki? Wala lalaki ito lumapagdalkan. Sa magayam. Ay, jakla ni namnama akas de gayam tiyaramidin na king ka. Sa lawasa wala lalaki. Nagkaripay kanyak. Adi na kanto pasakitan. Ngam obaw magayam lagi ti karina. Uray kumama no sa nakarupa jaskit. Tsaka mono ka sa no malipatak na ito yapan nakapasakit ko, tatang. Eh, nanak ko. Mariknak. Di marikritnam. Igam, rumbang lang lumaban ka. Di mo ipalubaws nga bakin nakatisakit tinakam marikritnam ita. Tatang. Anak, di mo rin mga sagitan ti kasi klase ti lalaki. Ipakitam kinkwana. Asaan laing nga iso ti lalaki dito lubong. Hey, surungkol. Sa dino tayo tinalaing anak mo natin? Nagkuyog da kan ni Silene. Apay ka day, Mario. Na, tadamagang pailaing no apay. Kahit ko makasarita, gapoy tinarabid na itanak ko. Anya? Ay, saan ka kuman na makibiyang pay? No talaga nga'y ayatan ti anak mo, ti anak ko. Baybay anan, no anyat ti pagragsakan jay anak ko. Ngamen, nasaysaya at to ti biyag ti anak ko, no ni Silene ti masawa na. No kasta, dahil ti makagapaw, no apay nga insukat na ti anak ko. Kay, anya pa'y kumangay. Heh, rupat kwarta kayo gayam nga gina. Ay, Mariaw, awan karbengam amang ibaga iti kasta kada kami. Pud na, Mike. Insukat na ti anak ko, gapulang iti kwarta. Heh, nagpadaan nyo nga gina. Ay. No awanan tinapatag nga ibagam, pumanaw kan. Ala. Pumanaw kan, Mariaw. Panaw! Apay anapan kayo pay lang ijabalay da Jojo, tatang. Wala, takayat ko kumama kasaw. Ngamti mo inanak kinakasaw. Anya ngay tinbagbagan ni nana nati, tatang. He, may samay da dya bakitan. Konsinti daw. Ni, apay mo tanak ko nayo ti kasta, tatang. Baybay akalon ti anak na. Saan kumakanong agsakit tinakim mo? Tala sa isaya at ti kasasaad ni Jojo no ni Silene ti maasawa na. No kasta. Gapugayam edi kinabak nang ni Silene. Iso nga insukat nakkan ko na. Eh, kanya pa nga. Talaga kastan anak ko. Napimpintas ka no, tagbalin akasasaad da dya at Jojo iti din na ni Silene. Iso nga di mo ka nun riribukan pa itibiyag da, anak ko. Kasta timbaga dya bakit?
Maragsak ka din anangagaw iti boyfriend ko. Ha, Silin? Inagaw? Akasmat iti panangagaw mo kanyak. Idi iti kina first honor ko. Idi at datayon iti high school. Saan ko nabasol? No siya kung tinag first honor iti high school tayo. Pues, saan ko matinabasol? No mas ay ayaten na ko ni Jojo ngam iti sikan. Mas ay ayatan. Dahita ka di timbaga na kan ka. Wano, mas inayat na ka, gaputabak nang ka. Kan ada na talgad at trabaho. Anya? Dahita tipod no Silin. Isungawan karbangam amang ibaga nga ay ayatan na ka ni Jojo. Ngamin, tila ang kwartam tinapatagkan kwa na. Awanan ka itibain? Ibabawit timbagam! Awan karbangam amang sipat kanya. Ayop ka! Sala nga may sa ti aldaw, ha? At dantula ang aldaw mo kanyak, Aisel! Ha! Tandaan am dayta! Dituyak pala ang agpalabas iti oras. Nagpinta sa buybuyaan ti danong mga gayayos iti karayan. Makapalagan iti Rikna. Kuma, iyanod magtanti danong ti sakit amarikrik-nak ita. Nagsakit. Apaya siya pa'y tinakapasama ka ti kastoy. Awan ka din ti karbangak nga agragsak itinagan niya yan. Saan? Saan mo aram itong tikasta? Bastos ka! Apay ngay narakot na ka! Sorry, miss. Kunak namin no kahit mo titumpuak manipo dito rang tay. Kapoy ti panagpok mo. Kayat ko lang nga erwar ti sakit din akap amarikrik-nak. Awan planok nga pakamatay. Pasensya ka na, miss. Naarakop ka matin. Ayun gayam. Siyak gayam ni Ramil. Siyak ba't ni Aisel? Apay. Anya nga minti problema. Apay ako na mga dasakit tinagam amarikrik-nam. Mabaling ka di amamuan. Kaputa insukat nak ti boyfriend ko. Anya? Ay sos. Iti dahi ta kinapintas mo. Insukat na ka tinubyong? Insukat nak iti baknang. Kan ada na talgad at trabaho na babae. Basta ka di. Sa bala talaga ti maaramidan ti kwarta niya. Sa bagay, kwarta dahi tan. Kahit mo asawan, isumat ti aramidam iti kayan ayat mo. No makabirok kamat iti nabakbak nang. Itan niya kumagapungay. Naibagak lang siguro ti kasjay. Kaputaura siya. Insukat nakmat ti girlfriend ko iti baknang. Ngam sana nagsakit tinagam ko. Kaputa sana rumbang akailalaan ti babaya kasjay. Kat rumbang akas tamot ti panunutam. Imbag ka pa'y takas na ti kapanunutam. Ngam siya. Nagsakit din akam ko iti inanamid kanyak na iti alalaki. Inayat ko ti awanan bayin. Ngam naglaka lang ti panangisukat na kanyak. Lipatan mo beta na pasamakin ka. Aywan, sa dino ti balayo. Itulod ka nga gawid. Isanan, kabalak ti agawid na si siya. Itulod ka, miss. Amangan no makasalaw ka pa iti san anasaya at ti panunot na ditadalan. Katanya pitaramidan dakan ka. Mala, umay ka na, Isel. Itulod ka ni Jabalayo. Naggap-gapwam anak daw. Kas taunay ada nagkuking ka. Kinasino na takadwam? Oh, siyak ni Ramil, tata. Intulod ko lang tanakyo. Agyaman nak baraw. Ako na nyaman na, tata. Sige, magpakadak mo din. Aisel, mapana ko. Sige baraw. Kit ulitak maninti agyaman Sige, tata. Baliwak tulangan ti mayagpasyar. Sige. Makamu ka nga rudan baraw. Aisel, patuloy ak nga rudan, ha? Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak Ramil ha.
Agan anad ka kumay ti dalan mo. Anya pa'y laang ti aramidem ngay Jojo. Ibagamon iti kaayan-ayat mo, tagkalay sa kayon. Narigatay na mga mapaluspo sampay. Sayang bay. Unka dinana. Saan kayo madanagan? Tasyat di makam mo. Di ka agkapoy-kapoy kunak manayin, Jojo. Nanang, amuyo ka di. Tay, anya. Kasalama kong konsensya ak. Da, anya ko mati pagkakonsensya amay. Damag ko asangit ka nun ni Aisel. Kapoy dinaramid ko ginkwana. Hay? Saan man adagiti awanan ka iskan na abanag ti pagproblema am Jojo. Ti kasaryo ken ni Silen ti asikaswam. Nanang, kasano nga itigastusin minto nagkasar kami. Ayawan pari ko titi dayta kunak nga ruday. Tumulong ak iti magastaws. Uray ipaparti ka amin na tarakin ko ababoy. Basta maasawam ni Silen. Nawatam. Sweetheart, kahit kung agkalay sata ko man. Kas laggaganat ka nagkalay sa taan, sweetheart. Diyan kami kahit maagaw da kapay kanyak sa bali tao. Iso na sa siyat lang, agkalay sata. Hadakin ka Ngam, kasano nga rud nga iti bang gastos iti panagkasarta. Ay, pagtutulungan tayo sweetheart. Tumulong ka nun ni Nanang. Ipaparti na ka no amin at tarakan na baboy. Okay, sige nga rod. Umanugot ha ngagkalay satan, sweetheart. Oh, agyaman akselin. Nasayaat, Mike. Nagpasyar ka man rin ba raw? Tata, umay kuman man yung pasyaran ni Aisel. Mabiglaan nga raw. Tayabak na Aisel ba raw? Sige, tata. Kitagyaman na ka, ha? Ba raw? Oh, api ka di, tata. Mabaling ka di tagdamagin ka. Anya dito, tata? Ararmam ka di ti anak ka? Ha? Ay ko. No bilang tarmak, tata. Ada ka di pan nakabalin na? No siya, awan parikot iti dahi tabaraw. Ang tsak kaya't apasakitam ti anak ka. Among masiguro tinaglabasan na. San kaya madanagan, tata? Jak aramidon ti inaramid ti kaayan ayat na. Kaputa, napadasak mo't tinaglabasan ni Aisel, tata. Sapay ko mga raw, Ramel ba raw? Sapay ko ma, tadi mong tupaldaangan ti anak ka. Aisel, kumusta ka? Okay aklang, Matramil. Nasaya at matihorno kasta. Kahit kadya sa unday ta, nakailiw-liwag kan? Naskan lang alipati ka ni Jojo. Ngamin, umadanin ti panagkalay sada iti nangisukatan na kanyak. Aisel, amom ka di. Adamo ka pa lang ang makita. Nakarit na ako niti panagayat kan ka. Ha? Sapay ko ma. Tagkan laki ti gundaway amang ipakita anapudnoak iti tarigagay ko ken ka. Ikanak kumapay iti nananay a panawan, Ramil. Amumat, noan niya tinaglabasak. Awan parikot iti day Aisel. Sa anak matkat nga agap-apura. At dahak lang dito'y amang uray ken ka. Itangal daw ti kasarda Jojo kansilin. Kasla mabrihat ti barukong ko. Kunaklakit din no ni Jojo ti lalaki ang matakunay-nay ko agigat tong palpiyag. Saan matgayam? Kas iti umunang hayat ko. Lino ko naklangan. Inayat ko iti kastaunay ni Jojo. Apayakas to'y tinagbanagan ti ayan-ayat mi. Apayakas jay lang kalakakan ko na tinangisukat kanyak. Kasano ka malipatan ni Jojo? Anya ti rumbang haramidag, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Itikas na.
Daras ti pa nakalipat ko kani Jojo. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadua apaset ti surat ni pagayam tayo a Cindy. Iti umuna apaset ti surat na intay na amuan alimod an naaddaanda iti relasyon ka ni Sandro. Gaputa saan ket nga rodpay akayat ti ama ti balasang a maaddaan daytoy iti nobyo. Nagtultuloy nga rod ti relasyon da kastameten ti panagsinsin narak da iti syudad kabayatan ti panagadal ni Cindy. Agingga ang naggraduar ti balasang ket nakapasa daytoy iti board. Uray saan kumaakayat a palubusan ti barong agabrod awanan na balinan na gaputa dagiti matlaang dadakkal ni Cindy ti matungpal. Kat ita, intay nga rudan ituloy adanggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Cindy. Dinak ngamin unay pampanunutan Igaid mo kit iti agtrabaho dita. Iti kasta, makaurnong ka. Agurnong taadwa para iti panagkalay sata. Nabayagan anak kaurnungak bakit? Si kalangin ti ururaya Akasta? Nakababain mat nga rod kan ka Nakaurnong kagaya man. Idinto asyak kat agurnungak pailaang. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Maala nga rod, baliwan tanto man ang ti agsaritawan. Agsubli ako niti trabaho. Sige bakit? Agan-anad ka di tawan? Wan, awan rumba nga pagdanagam kanyak Sandro. Kabaelak ti bagig. Sika ti agan-anad dita. Malagip mo pa'y ka din ni Melanie, insan? Sino ang Melanie, insan? Tayo nga'y kaadalan tayo iti high school. Jay kanayon amang tid iti love letter iti keng ka. Wen? Malagip ko, insan. Oh, apay ni Melanie? Nasabat ko ngamin iti kalman. Agaw awis man. Birthday na kano intong Domingo. Kaya't mo, tamapantay di balay da. Ay katuan na, insan. Sino nga iti kaduwa ta amapan? Mga inawis na mutlang, nagiti daduma pa abats tayo. Agkikita tayong tulat tayo dyan, Sa bagay, anya nga iti alaan ta pagsasangawan tayo ijay. Ay, mga alata ay iti special drinks, insan. Hello, Sandro. Hello, bakit? Ada good news ko. Anya day ta, bakit? Imbaga kon kada tatang ken nanang ti may papan kada ta. Oh, ken, anya nga hindi ko nada. Saan mo ta nagungat ni tatang? Okay lang kano. Basta tulungak latta dagiti kakabsat ko ang makaadal nga oray agasawa tanton. Talaga? Wan. Ay, nagsaya atin ngayon kasta. Imbagak matlangan kadakwada ti plano tan apa nagkalaysa. Ket kon adamat adita kanon ibaybayag. Ay, nakaragragsakak iti day tangay padamag mo bakit? Kamaudyanan na. Matungpal madlaang ang tinabayagan nga inararapaap ko. Di mat kunak ngamin ken ka? Nga dan tulat tagundaway para iti day taabanag. Uwan bakit? Ket agyaman ako nay. Awan ang yaman na. Ket kaano hindi pa nagawid mo? Iti kasta. Mapagtutulagan tayo matatipen sa bulan ti kasanta. Umadanin ti panagawid ko, Sandro.
Ang paiso? Wen, iso nga agsaganakan, Sandro. Happy birthday, Melanie! Happy birthday, Melanie. Agyaman na, Ronnie. Sandro, kunaklakit din no saan kayo makaumay ita? San kami ngamin ama nagbabain? Isong agda kami, Melanie. Pudno tikino na ni Ronnie, Melanie. O ala, ipapabalayo latanwan. Urayin tayo labit ang maluto dagiti makan. Iti kasta, agigiddan tayo amangan. Kalpasan na, ag-happy-happy tayong tumutan. Kaba alam ka diti agmaneho nga agawid, Sandro? Wen, danag mon ayan. Kabailak, Melanie. Sigurado ka? Wen, kunak lang arudan. Oo. Kasano ka ama ka maneho no kasta nga agtumba-tumba ka matamag na. Kabailak nga rod. Ay nasaanan. Iyag mo ti susi. Ne, apay nga ngayon nalamad ng tisusi ti tricycle ko. Tinasayat. Iturog mo pa ilaan. Amangan no, anya pa'y ti mapasamaken ka. No ipilit mo ti agmaneho nga gawit. Hello, Sandro? Hello, bakit? Apa yan? Sa dino tinapnapanam iti manungal daw. Apa nga itamlang asinong batan ti awag ko kan ka ha, Sandro? Pasensya kan bakit? Napan kami ngamin nag-birthday kin ni Insan Ronnie iti na minsan. Nabarbarte ka, naiturog ko. Iti makariingak, intuloy mi man ang tinaginom. Iso ada ito'y. Nagsakit ti ulog, gapoy ti hangover. Ay, sus. Kat, saan mo nga ron akabalan ti agbiyahe? Ha? Itangal daw ti flight ko. Sumangpatak di ta Pilipinas inton bigat ti agsapa. Sabatan ka ang arod, bakit? Kabailam ka di ti agbiyahe? Kutkunamat nga hangover ka? Siyempre, kabaila ka. Basta si ka, bakit? O sige, umawag ak to nga rod inton adda ako ni airport. Kasla ka ano lang idi ilimlimod yu pa'y ti relasyon nyo kinisindihan nyo insan. Ita, kalay sa kayo. Uwan nga rin, insan. No more lonely nights, insan. Sika talaga, insan. Kamudyanan na. Matungpal mo lang tinabayagan ni nararapahap mo, insan. Launay insan. Jak nga rin mailadawan ti kasta unay aragsak ko. Kunaklakid din no saanin ang matuloy dagiti plano mi kinisindi. Among ka ditay pagsasao ko nanak, tinapod nung ayan, makauray. Ha? Una niya. Talaga napod no, ti panagayat yu titunggal may sansan. Iso nga ita, matungpalan na gitara pa apyo adwa. Kas jay day jay, insan. Kasano aba na yan? Kompleto matlaang dagiti maaramat nga aglutaw. Uy, gabalayan. Kompletong. Kailangan mailuto ti kurang. Ay, uwan gayam. Napanda ka din kinarga dagiti baboy ama partay. Uy, gabalayan. Dalabit apasublidan dagiti napan ng karga. Nasaya at matngarod Ambaw, jak ni namnama adatamat lang gayam ti agabalayan. Uray siyak nga raw gabalayan. Kuna laki din no tagabagyaw tinubya ti anak may. Sa magayam ta. Karuba first before others. Uwan nga rod Ustumat kit di tapno saan nga dayaw ti pangibunagan kadagiti mausar abalayan. Ay kay una abalayan. Asinay nagpaisaw ka
Agkakaro ba tayo lang, gayam? Nalpas ka din ti seminaryo, anak ko. Wan nanang. Nasaya at matngarod no kasta. Nakasaganan sa makidi amin nun. Wan nanang. Dagiti laangan gowns ti maururay. Dagiti ngay souvenirya o si mangpot ka din. Wan nanang. Dinagas mi itayo ni Jay Shop. No kasta, awan ngarudan pa rin ka. Awan matan ti makitak akurang nanang. Dandanin na chikan mat amin ang dagiti inlistak akasapulan. Ay kat kita amangan no adda na lipata manak ko. I-double check mo amin. Iti kasta, awan to ti agbalin aparikot inton madanon ti aldaw ti kasaryaw. Oops. Atoy. Isuot mo dahi ito asing-sing, Cindy. Ne, apay day ta sing-sing, Sandro. Engagement ring takuma da ito eh. Ang itakla ang amaited kan ka. Gaputad da kamat nga ro di jay Canada. Wow! Nagpintas matanday ti asing-sing, Sandro. Siyempre Agyaman ak, Sandro. Ang amangan mat no nangina da ito eh. Awan tinangina kanyak. Basta para ken ka. Daytoy matiparakan ka. Wow! Relo! Wan. Adoy, isuot mo. Thank you, bakit? Bagay kumitlaan ka di? Launay. Agyaman ak, Cindy. Hawan ang yaman na. Regalo ko maday ta inton birthday. Ang i-advance ko na. Sana bali ta dandanimatan. I love you, Cindy. I love you too, Sandro. Ay ayaten kan ipatpatag ka unay-unay. Dahil ako matikanayon mo alaglagi pa, Cindy. Kasta akmat kan ka, Sandro. Ket agyamanak. Kaputa uray kasano kabayag ti panaguray mo kanyak. Nauray naklata. Siyempre kasta ti kinapudnok nga agayat, Cindy. Sandro. Insan, buludok man pa iti motor mo. Sa dino ti papa namin san? Mapanak labi iti jay ili. At damapan ko gatangan. Ay kaduan ka na insan. Saan insan? Sana bali, tamabiitak lang mait. Sigurado ka? Unay kalakit din aya. Siga ti makamo insan. Ito iti susi. Agyaman ak insan. Sandro? Melanie, si Kamat, kumusta? Okay lang, Mat. Damag ko, dandani kagaya man nagkasara. Owen. Umay kanto, Ibagam ka digiti dumapay abats tayo idi high school. Ay, kato na. Talagang umay kami, uray saan mo nga inyawis. Isungarod nga yaw awis kon. Ay, wun gayam. Di mo't agtartarimaan ka kadagiti nadadaal ng appliances? Wen, apay, ada ipatarimaan mo? Adda nga rod ko ma. Ang amok abisi ka, iso nga urain to maminsan ton. Ay ket mapan ko kitain itan Amangan no jak to nga minen masangon ko Sigurado ka? Wen, itan tap no malpasen. Sige, sika nga rod ti makamo, Sandro. Hello, Sandro. Sa dino ti ayan mo? Itay nakapayasap sa pulan ni Tatang. Apay ka no bakit? Mga ramid kayo kano iti extension nga agturong iti paglutuan. Kurang kano nga min tinabulod da. Sige. At dalabi tinarimaan kong appliances dito ayan tigayam ko. Mabayag ka kadipay dita? Mabihitan da ito Agawid akon. O sige nga Rod, urayan kan dito Wen bakit? I love you. I love you too. Bye.
Cindy! Cindy! Oh, apa yun, Ronnie? Ni Insan Sandro! Oh, apay ni Sandro, Ronnie? Intaray na kaluyo ospital! Anya, apay ka no? Kano kalkalpas mila nga nagsarita itay? Nakuryentay kabayatan ti pa nag-repair na iya balay na milanay! Anya? Sandro, bumangon ka dita. Bumangon ka, pangaasim. Cindy. Kasano agpay itatawan ka batan? Kasano pa yan dagiti plano ta, Sandro? Sandro! Ay, unay matlakit din ti kasjay agas at tagbalin ko maaman ugang ta, lakay. Wan nga rod bakit. Jakambaw ti sawag. Lakay. Hanggang ba? Anyagay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Isuamin ti turong tayo. Aklunan tayo na ti kasjay anapasamak ken kuana. Nalabit nga da nabimpinta sa plano ti Diyos ken kuana ken iti anak ta. Ay na, awanan lakay. Awanan ni Sandro nga anak ta. Bakit? Unay matlakit din ti kastoy agasgasat ti anak ta. Ubing pa'y unay tapno mapasamak ti kastoy. Tuwin nga raw. Siya pa'y umadan ni kumanti pa nagkalay sa anakin ni Cindy. Ang una yan, kakastoy ba't din tinapasamak na? Ay, Sandro, anak ko, aya. Sandro! Anya nga'y ti planong itata na itabunan ni Sandro, Cindy anak ko. Diyak amo, nanang. Panagriknak gamin. Kat adalaang dito'y ni Sandro. Cindy. Kaslawaanan ganas kong agbiag, nanang. Kasla kayat kumatanti matay. Ay sana anak ko. Pangaasim tadi ka kumamot ag sao iti kasta. Nana. Narigat ka na sakit. Agamdas kan nga aklunan tayon ti kastya na pasama ni Sandro. Kasano kalipatan? No isumati ka na yun alinaon ti puso kan panunot ko. Kasano, nanang? Maawatak ti marikrik na manak ko. Talaga kasta takapudpudutan pa'y laang tinapasama. Ang patyag adumtang tumot laang ti panawan ang makalipat ka. Nana. Di ka agpaabak itiliday ang marikrik na manak ko. Ngamin si kan tumot laang ti agbalin ang nakakaasi. Tirumbang nga aramidam ita kat kumararag ka. Ibagam amin iti Diyos ti saam amarikrik naam. Iti kasta kat malaganan ka. Dawatum ti panarabay na, anak ko. Panagriknak idi kat nagtupak ti langit ken daga kanyak. Gapu iti kinadagsen ken kinasakit ti barukong ko. Awan nga ro tinapasamak akalay sa, gapu iti dayjay anapasamak ken ni Sandro. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagsubliak dito'y Canada. Gapu siguro iti nalaos a kapapanunot ko, dandaniak na depres. Imbaglangan taadda dagiti gagayam ko anang tulong kanyak, ket kaasi ti apo nailasat ko ti saem a napasamak kanyak. Ita Miss F, 5 atawon metten tinapalabas manipod idi. Angem agingga ita ket balasang akpay laeng.
Adumat dagiti agar-aram ngem kasla namin pinsanan anapukaw ti essem ko iti lalaki manipud na tay day di Sandro. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Cindy. Ken ka pagayam, Cindy. Mariknak ti kastaunay apan nakapaay. Mariknak ti sakit ken saem iti kaunggam pagayam ko. Pudno a nagrigat nang runa ket nakasagana aminen. Angam anyan takastama ti napasamak iti nobyong. Alaket aklonen tayon at talaga siguro nga aging galaangan ni Jay ti biag nga inted ti Diyos para kani Sandro. Luktam ti pusom nga agayat manen. Panawan mat siguron tapno lipatamon ni Sandro gaputaaddan iti nagkaysa a biag. Patsyak amawatan na ka no agayat ka manen iti sabali. Alakastan pagayam, Cindy, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagtengad.